Biyag ti tao. Hildaw, anak, inyagan kayo itinatangkin prutas. Ay na, nagado a prutas dito syudad. Makagata nga kiti prutas kan natin dito eh. Ay, presko anateng dagito, anak ko. Ken awan spray na. Ngala, umunag kayon. Nagrugit pa yung matabag asako nga imot yo. Nadalos na ito, anak ko. Namansyahan lang. Okay, nangan kayon. Naibostin na po, nalpas kamin anangan. Agluto ako no saanan. Ay, uray saanay, kapi aklatan. Makamu kay nga ron. Agluto kayo ti dano mapagkapeyo, tanay. Anda ko ko. Lola, kumusta kayon ngay? Namiss kayon. Arakopan kayo man? Ay! Ay, naapok kaya kailiw kamutan. Engkarigatak ti agbiyahe. Tapdo makita ka laing apaw. Agyaman ang tapi masyar kayo, Lola. Kanayon mo't ngamin abisi ni Daddy. Iso adi kami makapaspasyar di probinsya. Kaya't ko ti agawit ti chay ngam awan kaduak. Di nakpalubusan ni Daddy no may saak ng biyahe. Ala, sana bale. Habang kabailak pa iti agbiyahe, ikarigatak. Tapno masarungkaran kayaw. Di kay pa'y nga ron agaw awid, Lola, ha? Agpasyar tayo inton awan klasik. Ay, unlat taa, apaw. Sana balay, taad da nang ibili na kadagiti dingwin ko ijabalay. Isuda pa ilaang ti makaamaw. Uray, makalawas ko dito'y balayaw ta, kaya't ko nga iliwan da kayaw, apaw. Miles, ayabang ni Lola mo, tang merienda tayon. Naluto kong ti merienda tayo. Ala, umay kayon, Lola. Agay ayaban ni Mami. Nagluto ngamin iti merienda tayo. Umay kayon. Apay, kaano ti awid yun nanang? Di kay pa'y agawid aya. Saan pa'y anak ko? Iliwag pa'y ti apo ko. Anak klase ni Miles. Di na masangot ti makiiniliw ka na kayo. Umadaling ti examen da. Masapol nga grebyo, tanay. Kaya ta bumaba ti grades na. Ay, kastaya. Ay, jak amaw nga eksamin da gayam. Uy, examen da. Ipamay sana ti agrevyo. Sige nga raw. Agawid ak inton bigat. Masapa akton. Agpasentro akita. Makisabay kayo. Tay tulod kayo di terminal ti bus. Ah? Narigat ti lugan no bigat. Tani, weekend manan. May mayat no itan ti panagbiyahe. Sige nga raw. Mabiit laeng. Agrubuatak nga raw da anak ko. Unay kamutan, Hildo. Apay nga pinagbiyahem ni nanang itay malam. Inton bigat ko man Jak maanusam ti kinaangdod na. Nagalas mati kasta pa nagsasaumon. Inamday jay ngam kasta ti bagbagam. Katakpay sumat. Nagangdod nga oray agdigos. Takasano? Dinan sa ngamin tarimaanan ti agsabon. Ay na, sana nasaya ti kasta pa nagsasaum iti inam. Amom siyak ti masaksaktan iti kasta nga ibagbagam. Di ka kadimasyan iti inam? Kat idi ubingak. Naasyan nga ron kanya kalaman. Imbatinak iti kabsat na. Kat simurot iti may kadwang asawa na. Pinanawan dak. Lakay, tinapalabas kat napalabasan. Di mo sang kalagip. Di ka kumagpay dagal iti nasaam ang napalabas mo. Nagbabawyan mo't ninanang ti amin. Saan ka di? Wan, ngam ado arigat ni napasarak iti sidong ti ulitag ko anang ibatyan na kanyak. Naparigat ak iti trabaho ken kabil. Tana ulpit ti kabsat na anang palakkel kanyak. Nala, lipata mo dagita. Tinapatag. Napagadal na kati ulitag mo nga orekas kasano. Kat addan napinta sa trabaho mi ita. Wala ngam ado arigat ko iti kalabas. Sakbay anagunod ko ti arapaap ko. Kat talaga akasta Nganyaman tinagbasulan ti inamkan ka, pakawanam. Di ka kumagimula iti sakit tinakam. Kat di mo gurguraan ti inam. Basol day ta iti namarswa.
May saday ta ka dagiti bilin ti Diyos. Honor your father. Aday ta ka manan mari. Kasabaan nak manin. Makaringreng kan. Hildo. Ala, maturong takit din. Rabiin. Nagdapamanan piling. Ijayag ka anak mo manan? Wine manong istaw. Napan ko man sinarungkaran, ida. Tanabayag, adida, nag-awawid mo ngamin dito'y probinsya. Napan ka manan nagdawat iti kwarta. Kanayudam samet ten ti mapandumawat iti kwarta ka ni Hildo. Isun sabat ngawan may itid na kanyak taon unaam adaw dawatan. Nay, ay saan ka ba guys? Diyak agdaw dawat iti kwarta ni Hildaw ta mabainak. Rumang laeng agbain ka piling. Dahil basit ni Hildaw imbatim kanyak. Siyak tidimbak kalan na. No saan agapo kanyak? Saan anak kaadal jay anak mau? No saan agapo kanyak? Saan kumaanapintas ti panagbiag ni Hildaw? Ba nagapagyamyamanakin ka, kabagays. Nga may hindi mo binaybayan ti anak ko. Wala. Isano mabalin? Di na kung unaan nga agdawat iti kwarta ka ni Hildaw. Tanay, di na pa'y nasubadan ti ado arigrigat ko kenkwana. Adaak, tao mayak dumawat iti kwartam Hildaw. Tanay, gumatang akmanan iti agas tao. Manumanan ti dawatin nyo aya, angkal. Lay, mapilpilitan kan sabat amang tad iti kwarta kanyak. Ibagam ano maditinakam mo? Laglagi pa ano saan agapo kanyak? Saan ka anak kaadal? Mano, ikasapulan nyo a kwarta, angkal. Tukay lang, hindi nabati a kwarta. Apay ngay, nayuna ba? 5K ti kasapulak. Awan mat nga ro, angkal. Diyak pa'y ngamin nagswil daw. Hala. Yung mo ti 2K, ta sumarunon to, ta 3K. Kaanaw ti iswildam, ta agsubliak tumanag. Inton umay alawas, angkal. Itad mo, sabot ngamin iji inam ti swildam. Padaya na itultulong di inam kan ka, idagad anal ka, kitawan man. Diyak init kanina nang iti kwarta, angkal. Rumbeng laeng, taawan mo't inyam ambag na, idagad anal ka. Dahil ta kumaati, panuluta Hildaw. Adan ornong ta, Hildo. Apay norugyan tan tagi patakder iti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Nagdakkel ngamin ti abang tayo dito apartment. Ada pa'y pangusarak iti ornong tabakit. Pag negosyo takit di pa, tapno umado. Anya ngay a negosyo. Agbay an selak iti second hand alugan. Anya, amom ayat agkita itilugan. Kaya't ko asawan, amom timang kilati si tilugan no dadadaal na wan awan? Amok matiag maneho? Wan, amom tagmaneho. Ngam di mo amo timang kilati si tilugan. Kasanon no makatumpong kay ti dadadaal na. Saan? Negatibon tumot namin di pampanunutan. Basta siyak ti makaamo. Hello, Uncle. Hello, kanakan. Nakaawag ka ba? Hapay. Amangan na damo yung alako alugan di talugar tayo. Ibagayo kanyak, tagatangan tayo. Sa tayo ito ilako mat iti sa balay. Ay katuan Basta nabingay ko Wen, Uncle. Basta tayo kondisyon alugan ti kita nyo. Bayak na ita negosyong kanakan. Sige. Tanong adna amaw, ibagak adaguskan ka. Alang aro, Uncle. Pakaamuandak to. Ay, mabitlaan. Nagsuldo kan. Umayak ni tata, umay ko alaan, tay kurang mo kanyak. Ha? Kwa. Nadelay ti sweldo mi, Uncle. Ag-teksak tulatan. I-text ko no adan. Sige, bye. Napintas mo day nagatang walugan lakay. Natawarak iti husto na ita, bakit? Ilako kiti nangin nina. Kahit adang arod pang ilakwam.
Ado ti buyer. Basta may post iti social media. Naisagana kong tibado mamang opisina, Hildo. Ingkagdigusan Jak sumrek ita, Mari. Ha? Apay nga eh. Anda pa panak. Isabat ko tilakok alugan. Ada yung amin ti pagkapon na. Sayang da dyan o jak sabtan. Sapay sure buyer da dyan. Anya? Kat, nagpakada kay di opisina yo? Agteksak tulatan no madamdama. Ibagak na the emergency. Naimbag nga oras mo, anak ko. Ada awit ko a prutas kenat natay. Pabigla-bigla mo tiyo umayo nanan. Anyat gagara yo aya. Awan pa'y kwartak. Ay, sana kwarta ti gagarak, anak ko. Umayak umilew. Ngala, sumrek kayon. Agam na ikatan nyo na ita nakarugurug ita sapatos yaw. Ay, uwain, anak ko. Kumusta kayong lola? Imbag man may kayo. Kailiw kayo manan. Uwin uray siyak, apok. Kailiw kayo mutain. Isunghaing kagumaak man na yung tinagbiyahe. Di kay paagaw-awid lola Tayin tayo agpasyar na awan klasik. Ado ti tarakan ni Lola medyo balay na. Di na mabali na panawan na gijay ti mapayag. Ha? Ay, uwan, apok. Agsubli ak tumanay numaminsan. O niya, agawid kayo mula ita, nanang. Tapno amok na ipalugan kayo ti taksi. Ay, uray masapa ak ton nubigat, anak ko. Irar mo itong araw doon tayo may sakod son, Miles. Ta maturog ni Lolam dito sa alas. Agkayda kami na ichisilid ko, Daddy. Anya? Agsukat kayo itong araw, nanang. At pagsukatan niya, ngayon nalayaw. Naawan, pabuluda mo, Miles. When, Daddy? Ingkamot kasarita ni Nanang Isungaron nga imay tao may umiliw. Ngam di mo matkasarita. Ay nasikan, no kayat mo. Busy ak nagbirbirok iti customer dito cellphone ko. Manipod ng negosyo ka. Naitalatan cellphone tayan ti atensyon mo, Hildo. Kat talaga akasta ta negosyo nga ron. Di ka pa yan sumsumrak iti trabahom. Adun tilangan mo. Jak sumrakan. Ag-resign akon. Tay pamaysak ti panagbay and sell ko iti lugan. Dakdakil ti kita dita. Anya? Sayang di trabahom Nagrigat tagsapul iti trabaho itan. Sana bale, tamay mayat ti kita iti negosyo. Kas makita mo. Nag-triple ti ornong ta. Rumarta man na masapain ton bigat. Taad na mapan ko alaan na lugan. Gatangik dahi jay, tay lakok manan itinangin nina. Agbiyahe ak ita, Jenny. Mapanak ijayan na insan mo ahil daw. Ala, tatang. Anya man ti aramidan nyo, Giant. Inkay man agdawat iti kwartan. Ay di kay lagbain. Kat no awan itin na. Pilitak aya. Di kay lagbabay na mapan agdawdawat iti kwarta. Apay ino sa lagapukan niya. Nakaadal ayan ihil daw. Tatang, at adumutla at irigat na ng paadal iti bagbagina. Ngimda kayo. Agulimak ka. No awan mayat ngay bagam, Jenny. Mala, mapanakaw. Tanay, ang mga noon na anak manan niya antay mamapanagdawat iti kwarta iti kasinsin mau. Lay, anda kamat gayam dito'y kabagays. Ay, awan nga ruden naunaan na kaon. Ha? Naunaan nga. Adi mawat iti kwarta ni Hildo Manaw, tintirnakin ka. Ay na, sana day tatigagarak titoy. Umayak la umililiw kadakwada. Ay, anda kayo manangkal. Ay, uwan ta naibos man ti kwarta kaon ka anakan. No kaya tiyo, sumurot kayo kanyak, tada pa panantayaw. Ada mapantay kita nalugan. No may lakok na jay, ikan kayo to itibingay yo. Basta ko yung ganda. Ay, kawan Jak sumsumra ka iti trabaho. Iso di kayon mangnamnama iti maswildok ijayang kal. May mayat kita kiti panagbabay ansel ko iti lugan. Ha? Kasta aya? Malangaron.
kuyugan ka kaanakan. Naglakamat ti panang taday ti alukan ng Hildaw. Napintas ba? Bueno, ruar na laang tinapintas. Napintas amin ang kul. Amoy matan ti kinalain kong agtawar. Tinawarak iti husto. Okay. Agawid ta nga rodain. Ay wana. Ala, yawid tayong tilugan na ginatang ko. Numalakok itinangin na rito. Ay sos, tsamba angkal. Aniyamot na itigalan dito ay. Permi asang at itay. Sa ita, permi mananapasalaw. Huwag nga rin ha, esos, awan pinino ito ilugan angkal. Apa yay? Ay sas, angkal, may itong partayon. Sapay ko mata makala sa titipagad na tatang kan Insan Hildo. Huwag nga ro, Jenny. Agkararag tayo. Asapay lang kumatay spalan ni Apo dang agpadpada. Hildo? Ay napo, agyaman anak, tanakapuot kan Hildo anak ko. Ha? Ayan ikaw. Apa yan nagsipngat? Awan silaw. Rabi ka di. Ay, anak ko haya. Lading ito nga iba ka. Agam, saan ka na makakita, anak ko? Kanya. Apay. Napektaran na giti matam. Gapo iti pan nakaidong partilogan ngayon manehom. Kanya. Apay nga eh. Tsaka iti agbali na bulsag. Tagainap ko malang na ito eh. Apay, tsak may karaw ti may sanga imak. Anak ko, awanan ti may sanga imam. Naipit ka nung amin itilugan. Saan? Tsak kaya tayo tiya mapaspasamag. Sana mapalin ti kastoy. Anak ko, aya. Tatang, agsimpa kayo, tapakanin kayo. Suwan kayo, tatang. Apay nga yakas ko tinagpampanaga kalak ko. Ay, nagarasan tiksura ti rupak. Urayin tatang. Tinapatag na ispal kayon. Ang babawi akasimurot ka na Hildaw. Ayam naladawan sa amin. Doon tsak ko manapan na di balay na. Saan ko manapasamak ni gasti kaniyak. Kapoy ti kinarupat kwarsak. Di pasuba ka. Gusto. Ala, nasayaat mo't tan na amiris yun dayta. Agpaimpag kayo, tatang. Mari, di na ko may suksukat iti sa bali. Di na sinsinaan. Ore, kastuyan tinagpampanagak. Jack maaramid dagita nga ibagbagam lakay. Isu na lang tamasapol amang gadak. Tani, saan kan amang katrabaho? Isu asyak ti manggad. Pasensya kan, Mari. Jack nagayatan ti kasti anak banagak. Wan, amok dayta. Basta timakunak, kat palubusan na kagtrabaho. Tapno da pagbiag tayo. Alawanan, basta di naksinsinaan pangasim. Ang mga numaumakan kanyak at sumapol kan iti pangisukatam kanyak. Jack maramid dayta kunakmat. Iso pang nga asim, di na kumamat pagpanunutan iti dakas. Nanang, da kayon ti pangitalkak ka ni Hildo tani. No Jack aggunay, awan pagbiag mi. Awan pagadal ni Miles nga apo ko yo. Anyat ket mo asawain palasang ko. Aga brodak nanang, kat asikaswan nyo pa'y laang ni Hildo. Pasensya kayon awam mo't sa bali apang italkakken ko Uray yawid nyo pa'y lang iti probinsya ni Hildo. Kan ag-transfer ijayan ni Miles. Tay jayan nga giskwela. Ay,
Alawan anak ko. Awan problema dita. Ay, ano sam nga ruti manggid balasang ko. Pasensyakan. Ta, kasjay mutin tinagbanagan ti anak ko. Saaday na makatrabaho. Iso kapilitan asikan ti manggid. Nanang, ayan niyo. Nanang. Apay aya anak ko. Madapating utok iti kusina. Apay, ada ka sa pulam. Nanang, umasidag kayo man tarakupan kayo. Nanang. Ay, anak ko. Pakawanan na ko mananang. Dakil tinagbasulak ka na kayo. Ay, awan basol mo kanyak, anak ko. Anta nanang, ato. Kinadurman kayo ti kalabas. Hindi sa anak payakas to'y. Kasalasaan nga ina ti pangibilbilanga ka na kayo. Itala amiris ko. Sana rumbang tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan da ko mananang. Ay, naalala, bye-bye abon dayta. Awan kanyak dagijay anak ko. Patpatkin ka unay nga anak ko. Isu nga inaw-awat ko amin dagita. Ta adumot lati nagkurkuranakin ka iti kalabas anak ko. Isu nga ita, sulitak amin dagita nga nagkurangakin ka iti kalabas. Pangasiyo, di da ko mapamparawan nanang. Patpatgan kayo. Patpatgan kamit anak ko. Aginggat si bibiyagak at daak iti sibay mo amang tulong ka. Agyaman ako na nanang ko. Respetuam ti dadakkel mo ket ipatag mo ida, akas iti panang ipatagdamatkan ka nga anak da. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gaya mo nakabsat Eugenia Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Biyag, di tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka na de kadagiti nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya kadagiti mulam. Bareng kastantumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala, umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunaktumot ngamin asaan kan ang mapanidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na ka manen. Ay, wen nga rod lakay. Agbabawi aka na panitjay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adadimi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wen nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayaatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit tayo. Tapno makabayad tamatin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Wan nga ron, di ka matanagan. Asikaswak ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno da pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa.
Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mo lako na. Ah? Talaga naglaing ni bagad ko ah. Amumlat tanon niya tiket ko no kastoy amal pasti panangan. Nasaya tas si marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidagkan ko na ah. Amok, nadagsen, tidaram ken kwa na, anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Isuwa ka na yun tinasaya at itimatang nyo. Nga awan pa'y mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo, nadagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat, anak ko? Kaya't kulaang agbalin ka nasayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbeng aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan ang nasayaat ti kasta. Da kayong tumutlaang tagtinulong nang runa inton awan akon. Kanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na, di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo ah. Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay po na nang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali langan tinagpalin na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay! Apay ka di mga nag-imin eh. Papanam kabagis! Mapanag ijay pantarmanang. Agaladak ka no ijay. Tapno maprotektaran na kita na imula ang mais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kasta aya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napudot ti darangtin eh. Ay, katuwan aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ami, wano ni Agustina? Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya? Ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatitiko ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na laing ti dagayo ija pantar. Anya? Ay, impakat man nga tan ni Ami ti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na, idinto tagpadadamot nga anak mo. Wen nga rod, ay talaga akasaritak to ni Ami maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapanakon, tapno sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman ak manang. Adto ti kapi yun nanang, agkapi kayo kabayatan ti panagin nistorya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagarayo. Nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo nanang. Saan dak nga umay danunan diti balay no saan anapatid ti gagarayo. Ay kuha, umay kukumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day ja apasit ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kabsat na. Gapoy ti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyakto ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga griri kayo manan nga kabsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi? Amok nga minasaan nga agpaabak ti kabsat ko.
Kat amangan no da kayo kit di mo ti agrikyar. Angam sana mabalin ti kas jengar aramidan ti kabsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kas nga adayo ti pagnain nyo. Kaya't ko lang amin napunken no pod no pinamula amin napasit to'y daga tayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Anya kumaita. Itid kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amanggagan ka anak ko. Anya nga rin ti kayat yung ibagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay pinamula amin. Ayan nga ron itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kung naktupay kat, nanang. Dayjay manin nga Agustina ti dakdakamatin nyo. Ang tapno ibagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Kaputa sayang no mabakante. Sanda mo't laang as asikaswan. Tas sadot da nga gasawa. Kasano kumaama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang. Agpanunot ka man iti nasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pa'y? Ya! Manang! Apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Hala, diya ka mo tayo bagbaga manang. Anya ka din ba sasawam? Sipod ka, ubing ta! Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga at dan bukod ta pamilya. Sika latta ti bida kan ni nanang. Kan aging ga iti maudi nga angas na ditatang. Sika latta ti bida. Sika latta tinasaya at idinto ta syak. Kanayon at akasak. Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpadat ang ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana po no dayta. Sikala ang tikay kayat kan ipang pangruna da. Kuma, sana nga na sika tinagbali na kabsat ko. Ala, saan kumamatakas na tibagbagam amanang? Agpinatagta kuma, tadudwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan kakabsat kumanang. Dura amin nga ibagbagan. Style mo man. Okay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto tayo na panagsangsangit mo. Amangan mo dumikarti sigod a sakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimikdi ka. Unay mat nga minan ti kabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo ti gapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputa sigun kan kwa na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pud no dayta. Atap na lang dayjay. Ngam kitdi agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Wala. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugura ti parik na anakin ka. Parik na amlat tayo ti ayan. Di mo tutupan di kamsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anya tar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay. Ne, anya ka din datang ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamat, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho latan ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa.
Ngam, dakas ka di ti ugalik, Uncle. Ibagak tipod no. Gamsapay la ko ma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel. Iso ati makunak, ipatag mo met aja kapsat mo. Ag pinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa ikitin nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Kaputa madama ti panagapit mi kadagi ti bunga ti mais. Kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tama nga no matangkenanen dagi jay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak kumapsutan. Ame, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko makita. Kayat kayo makasarita. Dahita ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina ti awagan nyo. San lang arudon nga umay sumarungkar. Ngam isulag tama ti sapsapulin nyo. Nasayatag ka dito yung balay ni nanang manang amin. Kaya't kayo makasarita ko Tanya ko mga iti bagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito yung Agustina. Gaputan na idalitan. Anya? Apay! Anyat makagapo! Dimikar man ti sikot asakit na iti puso, nanang. Anya! Ano, di anak ko aya. Ang mapay ngay talang ngayon pa ka mo, barok. Pasensya kayo, nanang. Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kaming amang ano sa arin nga agbayag tasawak. Gaputa dimmikan manin ti sigot asakit na iti puso. Ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawak, nanang. Manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matan ti kabsat mo, anak ko. Ay na nakakaasimat. Nanang. Nanang, manang ami. Apay nga da kayo dito Bakit? Pasensyakan. Karba nga damot ang maamuan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol nga impakaamom? Pangaasimading ko. Agpaimpag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam, ame. Apay ama ikulkulang ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu ba nagtinamiris ko iti pan nakakita itay iti lang ati kabsat ko. Anak ko,
Kinagurak ti kapsat ko iti kalabas nanang. Pinagimunak namin. Ang amita. Mamiris kon ti bindot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayo. Uwin nanang. Mamiris ko itan. Nga iso nga inasasikaso yung unay iti ti kapsat ko. Tadagayam sakit na. Tsaka mo, nanang. Ay, wan. Sigod na sakit na dahin chay. Ngam di mila imbagbagakan ka anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uy, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kapsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alangana. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Magnam na maaklat ta, ame. Sa anak asumo ko. Kaya't ko pa ay makadenay tinapaot ti kapsat mo. Uray siyak, nanang. Kaya't ko pa ay makadenay ti kapsat ko. Nagadudag iti nagkurangat kan kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agapsat kan kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen. Kat kanayo ng matan ti umay dito'y talon. Amang ano makapadakas iti salunat mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak naggigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang ti balon ni Arnel a pangaldawan na. Ading ko. Kung naglano sanda ka na makadanaga po iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga dito ti parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudu atalaing kat nga ron nga agkabsat. Agrambak tayaw gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Wala na, katamuyo, nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Anak ko, katagyaman akmet, tanagbalbaliw kan. Wala nang, tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kabsat ko. Linipat kon ti kinaagom iti panunot ko. Nanang, manang ami. Umay kayon tamangan tayon. Naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan. Pukawan ti kinaagom iti puso ken panunot, gaputawan na pintas nga itdanday ta iti biyag ti tao. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day ta pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Ma'am Wendy, mabalin ka di tagsweldo? Agawit ang kami di lugar mi. Tayo nakikan italawans din na. Sure, Sir Gary. Kat kaano nga rot nga iti sublim? Inton bigat mo't lang, ma'am. Sige. Mabit lang nga rot Gary, ha? Alaik ti sweldo. Ay, si kamo gayam Gary, anak ko. Ay nasaya at nagawit ka. Aday padamag ko kin ka, anak ko. Ha?
Anya day tanan na. Malaala, sumaragkapay. Ay na, amaw. Ada sa balay amang sarsarungkar ijay nobyam. Sino na? Ay, hindi ka amaw. Ang madamo lugan na. Napinta sa lugan. Kan madlaw ang inginain. Anya? Ang mga nam amo na lang. Wano ka bagyanda? Madamo na kang ngagak. Nga agar-aram ka no day di alalaki kan ni Elisa. Anya? Gagangay na anana. Tabalasang kangarod ni Elisa. Kan napintas. Iso nga adot ag kursunada kan kwa na. Ngam adakan na nobyo na. Rabang na, sana nga agawat iti agaram kan kwa na. Dakkel ti pa nagtalag ko kay ni Elisa nanang. Patsek adinak to isukat day jay. Ne, Gary, nagawit ka matkayam? Wen Elisa, takailiw ka man na makita. Anyan? Nagkita talay din na minsan nga aldaw. Kailiw ka nga ron manan. Noon pa panam, rumwarta. Hinta mga ni Tiruang. Uray iti turo-turo lang. Sige. Sikati makaam mo, Gary. Mangan ka ni Lisa. Iti mo't cellphone mo ti ayan ti imatang mo. Asino ti kachat mo? Ay, pasensya kan, Gary, Ay, chat nga may tigayon ko. Biyana! Kanya akong malpasamangan. Hindi ka pa'y nakarugi. Sige. Mga anak mo ten, Gary. Ay, adaman yung taylugan ti bang sarsarungkar ka ni Elisa di taparaangan da. Ay, dyan ti lalaki. Nagadaw ti indisaag na. Nada. Anyang nga taday jay. Makansamo ti daduma. Adapay nakabigao. Wan. Makansa ti daduma. Nagadaw nakarkartaw nga indisaag na. Nanang! Tatang! Umay kayo! Tulungan kayo ni Edmond na mga iba pang kadagiti sangkot na. Ay dyan ni Elisa. Tulungan nandiy lalaki. Dana. Apay gaya kas jay. Kasta unay mo, ita panang welcome na. Iti dayta nga gar-aram kinkwa na. Nya nga iti kayata sa unday ta. Adda nga tamay, panaggusto na. Iti dayta alalaki. Ay Mare Belen, umay kanto di tabalay inton malam tamang rabi tayaw. Apay, anya to kasyon, maripilang. Birthday nila kay. Kakaiso na nga danang sponsor iti birthday na. Umay kanto Sige Mare. Numayak to. Naimbang man, danang sponsor iti kasangay ni pare. Wen Maray, inisponsoran tayo agar-aram kin ni Elisa. Ay, sige Maray, tayo nakpawisan nagiti na dumakakaro ba? Na. Apay ngay, akas chay da maripilang. Amuda mat nga gayan ayat dagiti anak me. Apay, kasla pag-aayat damay apasang bayan da di alalaki di tabalay da. Supayan ti naggastaws para iti panagkasangay ni pari karnaw. Na. Aniya ti kaya da sa wunday jay. Hello, nanang. Nakaawag kayo, mate? Yan ako! Kano ka nga gaway? Jack pa mo, nanang. Apay ka di. Ay kwa, kanayon kaminan nga umayjay dalugan na nga gararam ka ni Elisa. Kanayon na makita tilugan na nakaparada iti paraangan da. Anya?
Kanayon pa yan, ti okasyam ni ti balay na. Kaya lalagay ti agas-gas taos. Anya? Anak ko na kanakaw. Nasaysayaat no kasaritam di nubiam. Damagam, no apayakas jay ti trato na iti na iti lalagay. Kanayon da gamin nga kuyog gamapan ni Jistaur. Anya? Sige, agawid ak numalam na lang. Why, nanakaw? Umay ka ha? Ay, nasaya at nagawid ka, Gary. Wen, takailiw ka manan. Kan awisan ka, tayin tamanan mga nitirwan. Ay, saanan? Ay, naumak nga minan amang mga itituro-turo. Ha? Pasensya kan ha. Ngam ada ngamin mangiliblibre kanya kitikla sa restaurant. Kanayon amang i-shopping kanya. Sino ngay dayta? Kan, pasensya ka na. Madyak may paida kita. Tamo mat, nakura payak lang. Basit lang ti sweldo kiti trabaho. Okay lang. Maawatan ka, Gary. Kat, ada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya dayta, Eliza? Di ka kaya tapang namnamaan ni ti awan. Iso lipatan na kon, Gary. Di kan ay-ayatan. Anya? Eliza? Di ka kumamatagsaw iti kasta. Diyak kaya't ti marabak iti kasta. Saan ka arabrabakan? Pudno ti bagbagak, Gary. Eliza, anya ti nagbasulak. Pakawanan na kung nada nagbasulan ken nagkurangakin ka. Awan basol mo. Siyak siguro tayan ti problema. Ngamin, nagbawingak iti sabali a lalaki. Anya? Sorry, Gary ha. Ngam, inaklon kon ti agar-aram kanyak. Gapo ka ti tabak lang day ti lalaki. Idinto tas siya nakurapay lang. Masapol nga agpraktikalak, Gary. Narigat ti panagbiag. Wan, aklunak, may sa ti kinabak nang naanangayatak kan kwa na. Sorry, ngam di mo maipaay ti sapsapulak. Kaya't ko ti guminawa. Kaya't ko ayaon nagiti dadakkel ko iti rigat. Iso maawatan na kuma. Tamom no kasano ti kinarigat ti panagbiag tayo diti lugar tayo. Saan? Diyak kaya't ngagsinata. Pangasim, Elisa. Ay, ayatin ka. Diyak ka pa ilan nung mapukaw ka iti biyag ko. Maasi ka kumamat kanya. Ay, di nakarakupan, Gary. Ala, pumanaw ka na. Kat maudin da ito ayo umay mo diti balay. Elisa! Gary, agsangsangit ka kadi? Saan, ma'am? Medyo agpanatahak lang. Di ka naglibak. Apay, anyat pagsangsangitam. Ada ka di problema? Tinasayaan. Isartin mo pa ila ang tilugan. Wan, ma'am. Apay, Gary, anyat problema. Ibagam ko ma, tapno matulungan ka. Sininaanak tinubyak. Mamuendi. Nakurapayak lang amin. Iso nga insukat na kitibak na. Anya? Ala-ala, hustanan, Gary. Di ka unay agladingit. Nalabit, saan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Laglagi pong kumakanayon, nga amin na mapukaw at dalat ta kasukat na. Pasensya ka, ma'am. May ramraman ka niti problema. Awanan yaman na. Mawatan ka, Gary. Ngamin, nagdalanak mo, titikas ta. Napadasak mo, ti mapaspasaram ita. Iso nga amok tirik na tiyo'y mapanawan, wendo may sukan. Malala,
Isadag mo laeng dito'y abagak ti panagsangit mo, Gary. Bareng maalay ayan, tirik na. Mare Belen, umay kanto no kasarda Elisa agkasardan itinobyo na. Ha? Inton umay alawas ti kasarda, Mare. Aya. Masapa kanto tap no may matangam ti sibubukol a seremonya. Wud Mare. Ay, sige nga Rod, panawan kan tadapay gatanga kay J-Star. Ay, talaga nga awan rik na dagita tao. Kaslawan anyaman na lang kadakwada ti panangisina ni Lisa iti anak ko. Ay, anya nga raw. Nakurapay laeng mutpiman jay anak ko. Kaasimot ni Garay. Insukat da iti baknag. Ay, sapay ko ma. Tama kay liw-liwag ang dagaws jay anak ko. Masansana na marabyan kayo kinigari asumang patuwende. Papapalan niyo. Kwa. Adadadarayan mi nga okasyon, Papa. Diyaga mo no nagbidutak iti daytoy. Ngam, adda mapalpaliw ko iha. Papa? Kasla nasingad kayo launay iti driver tayo. Ha? Apay, Papa. No, kas pangarigan lang. Di yu ka di kayat. No, agbalin kami anasingad ken ni Gary. Diretsa anak Wendy. Anda ka din nagkinawatan niyo ken ni Gary? Kwa. Sapay kumata saan kayo nga agungat, Papa? Sapay kumata mawatan da. Adda ken awan lang ti sungbati sa ludsod ko, Wendy. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Uwan, Papa. Agayan ayat kami ka ni Gary. Anya, sigurado ka? Agayat ka iti may sa a family driver. Awan makita ka da kasi ti dayta, Papa. Saan atubang ti estado ti panagbiag ni? Akin ninayat kami adwa. Sa bagay mo't kiti Ngamne, kita Di ka pa'y laag tartarasudos. Tingi-tinga malayang bag trik naman ako. Tapunawan to ti pagbabawyam. Tanarigat ti mailawaan. Laglagi pam. Linukudakan iti naminsan. Nasingpat ni Gary, Papa. Patsak adinak to alilawan kan pagladingitan. Diyak ni namnama akayatem ti kas kanyak. Amay salaan ako rapay, Ma'am Wendy. Di na ko nawagan ni ti Ma'am. Taagayan na yatan, Gary. Mabambay na ken ka, Wendy. Nagbak nang ka ngamin. Itintuntas sa ken, nagkurapay lang. Saan nga umdas dayta apang ibasaran itinapudno a panagayat, Gary? Basta, kasken ka ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tamo, di naktual lilawen. Ikarik Wendy. Ag may masaka laang ayatag aging gatong palbiyak ko. Di kan to pulos paldaangan. Aramidag amin apagayatam. Ay ayatan ka, Wendy. Ay ayaten ka, Gary. Itatagasawatan ken amomot ti pasikot-sikot dagiti dadduma a negosyo. Italig kon ti dadduma ken kagari. Ngamin, diyak ka bailan no si syaklaeng a mga sikaso kadagijay. Nakapsot mo't ngaminan ni Papa. Ta adun ti rikrik nain na itibagin ha. Agyaman ak nagtalag ka di ka baila, Wendy. Wen, amok a kabailam ti ipaaramid ko ken ka. Agtalag ako na ikin ka, Gary.
Nagluom tayo driver. Kasero. Ag-overtiklatan nga ora damasawat na. Nay maglagi tinta nagminorak. Kung di overtake. Ngam agsakdang matlagayam iti asidan. Agsakdang man iti batog na. Kita mo't ba iti panagmanmanehom? Tama ka disgrasya ka? Ha? Ne, si kamot kayang dayta, Gary. Ha? Elisa? Pasensya ka niti pa nag-overtake ko, Gary. Mabit lang tadumsagak, Elisa. Napintas tilugan mo, Gary. Napimpintas silugan mo Regalo ti asawa kanyak. Naimbag man ta nakalugan kay ti kasta. Regalo mo tasawak kanya, Elisa. No kasta. Nangasawa kan? Uwan, Elisa. Okay. Bak nang ngarud mo ti nasawam, Gary. Sigo da bus ko tinagbalin nga asawak. Kat, adan anak yun? Awan pa'y. Siga. Awampay. Diyak man na mo, no? Pwede ka maadaan iti anak. Tinasayat. Intag merienda. Nawan pa panam. Ha? Awan mo't kidi. Sige. Mapantan, Elisa. Kinapudno na, Gary. Uray ka sa no taramidak. Diyak maisurong ayatan tinakiasawaak. Ha? Diyak ilibak. Si kalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Kwarta lang ti kinayat ko iti asawak. Elisa. Si Gary. Aklo ng tagpaiso. Ayayatan nakpay lang aging kaita. Saan ka di? Sumungbat ka, Gary. Ayayatan nakpay. Saan ka di? Kaya't mo tamapanta ang beer house? Please, patganak ko ma. Di na ko mapaayan iti awis ko kan ka. Sige. Ngam, santa ko mga agpakarabi unay ha. Apay, mabutang kay iti asawam? Andar na ka ti asawam? Saan? Itaan niya gapo. Sige, mapantang rot iti pangawisam kanya. Rabiin, apay kanta ka pala dito isalas iha. Di ka kadipay matulog. Or-uray ni Gary, Papa. Ha? Napanad na. Rabiin na. Kuna na nga dasarakan na atao, ngam awan mo ten. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Madanagan na garud, Papa. Anya? Abakan mo't no nalubat lang. Wano saan? Awan signal iti lugar nga yan na. Sapay la kumatakas tangag paiso, Papa. Gary, agriin kan. Aldawan. Apay at tinakrin nga dagos. Apay, mabutang ka iti asawang? Nasyak, awan kabutang ko. Elisa. Ay ayatan ka, Gary. Agin inayat ta adwa. Ituloy ta ti relasyon ta. Ay ayatan nak, saan ka di? Jakilibak. Saan na napunas iti panagayat ko kan ka? Kat nakaragragsakak. Ta nagsarak tamanan. Agyaman hak. Inaklon mo matlang ang tipod no arik nam. Ilimad ta ti relasyon ta. Di ta sinsinaan na kita asawa ta. Tanwaramidan ta ti kasta. Agsubli ti kinarikat ti panagbiag ta. Sige. Sikat ti makaam mo, Elisa. Wendy, rumuarak bit. Adalamapan ko sabto na kliyente. Anya? Kliyente? Rabrabiin. Isulakan mo nga mintiwaya na, Wendy. Mabiitag laeng.
I miss you, Gary. Kuma, si ka na kanayon ti kaduak, ti kadandanak. Uray siya nga, Rodelisa. May kawak mo tan kung saan ka kadwa. Si kakanayon ti sapsapulag. Agpada ta, Gary. Saan tang hagawid ita, ha? Intun bigatan ti panagawid ta. Tsak manan makontak ti cellphone ni Gary. Tunggal rumwan. Sana nga text. Sabali at talagang ti marikriknak. At dan sakit di sabali nga aramidin ti asawak. Sabay kumata nagbidutak laang iti atap ko. Sorry, Wendy. Nalubatak. Diyak makatext keng ka. Inton sumaro no, di karumwar no saan ana full charge ti cellphone mo, okay? Okay, sorry manen. Sige, tagdi ko sakbihin. Tagiddantan arumwar ng madamdama. Nabati na ti cellphone na iti lamseta. Kita manupod no analobat. Ah? Ne? Saan mo talobat? Ha? Ada umawag. Pari Eli tinagan ti umawawag. I-accept ko. Ngamtsak agsasao. Hello, Gary, sweetheart. Nalipatan ti wallet mo iti hotel ang nagturukan ka. Ha? Ngam inalakon. Alam tulangan kanya magkita tamanan. Takiti awanan pa in. Hello, sweetheart. Magmangagnak ka di. Hello? Dagiti awanan pa in talaga. Jaksitangin ti asawa ka. Aramid kitin ti rumpeng. Dahil ti lugan ti asawak, sir. Isu ti nakaparada iti dayta a hotel. Da kayon ti makaamu kadakwada. Diyak kayat ti maluklok. Isu anasaysaya atin ti kastoy ang mapasamak. Wendy, pangasim, di na ko may pabalod. Maasi ka kanyak. Kasta ti rumbeng iti manangalilaw akasken kagari. Awanan ka iti pa. Wendy. Sige, tupanag lang. Basta isang mo kumanti darum mo kontra kanyak. Pakawanan na ko ma. Agbalbaliw ako. Diyan ako ulitin tinaramig ko. Saanan? Nasaysaya atan ti panagtali ng edmo dito'y pagbaludan. Ta ikarum tinagbasulam. Ay na, anyan ti kasto nagtungtong palam anak ko. Nanang, diyak kaya ti mabalod. Awanan ti maaramidam. Nagdarom nagita asawa yung kanigaray. Apay nga minanaaramid mo ti kastiyay. Nagmayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ti asawam. Nailaw anak nanang. Nagpaituraya kiti panagayat ko kanigari. Diyak pinanunot ti ibunga ti naramid ko. Ngala, pag nakmamday ta. Kat sapay kumata mapakawan na kan tumot laang di asawam. Alaga gayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagnina, kada tayo amin. Biyag, di tao. Nga manang Loida, nasaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Timutong ka Ay na, kasano ajak kumutong ka narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadon ti maiparit amakan kanyak.
Sana bali akimutong ka, tado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanlugak ijay abroad ti adu atawen. Un nga rod manang, nagagat ka ngamin. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, agapo iti katatrabahom. Wen nga rod. Ang mo kiladay ta. Urag bakit ka nabalasa nga ta, da kami mo kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asaway. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, sanan. Mangal-ala kala iti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adda pa'y mang seryoso iti kasken ka nga addan edad na. Awanan. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Kanure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Kumusta ti panagadal dagiti anak mo? Ay na, mayat Kanayon ko nga ron nga ibagasaya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan, Manang. Addan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay addan trabaho na. Ay, kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli di abroad. Bumakit akon. Nabannog akon ngagtrab-trabaho. Aginanaak meten. Ay, kwa. Basit mo nga minti sweldo di ka anak ka, Manang. Sana bale. Tadamot tayo dua abay kirim. Kan tayo minimart mo. At dapat tayo pwestom itinatnatang kan pruta si Jesentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanak kam, Amo matamarigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumangbay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, Manang. Ay, sana panagimot. Ading ko di kay kumamang namalatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met. Ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Iso apang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanak kam. Umayak man, Manang. Sumrik ka, Fred. Ay, agya manak-manak Ay na. Umay ka. Pao, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anak kam. Kinay, si Kamila namnamaan mi ang makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, Manang. Awan pakipurdiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Sanaga po, tanagagat jay asawam ngagtrabaho, kat sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal, kat ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna kat dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon. Tasi kaswil kon dagiti business ko dito ano sa mon, Manang? Taumadanin ti panagturpos di ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom dayta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun amang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ka. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho. Saan kat? Ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang may bagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't makinobyo ka. Sapay adayong ubi nga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta?
Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko da ito eh. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Kaya mapantang arudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbaga na. Asino ka nungay, Manong? Diyakan mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, kayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbang nga oras yo, Manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, adaya nobyo, Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasurukan ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tig kalaysa. Anya, Manang, di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayo nga ubing to inubyom. Masiguradong marad, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nan tumaaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyom, Manang? Dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin, Manang. Amangan magladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngamsi kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Di yu kumamot pagpanunutan iti dakis tinobyo, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao, adi yu mut unay am-am mo ti ugali na. Ay ayatin nak, tinobyo. Tilasan ni Kwan ti kinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat da jay itikas kun ka? Ay. Sinamkit din, Manang, tanasapa pa ay. No di yu kayat ni Eric, para kanyak ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami, Manang. Isoan na mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmaka. Tanasimpet tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kasta nga aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no sana matungpal ti plano ta pa nagkalaysa. Sandak mat akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat agbalin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos a panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangeg mo. Nairuama kon, Loida. Adon tinang nangeg ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak, ha? Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayin dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayaten ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat ta adwa. No kasta, disidido kan ang mga sawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami meten. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siya, saan nakakontray ti anyaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman nakadeng ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio.
Ta iso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nansamot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Ta nasa apatakit nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul paila dumanon-danon tayo aya. Di kay pailagden na. Adula amin deta danon-danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami uncle. Mapay nga na, dayjay pailaloy dati na piling nga sawaan. Nagado di taba balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampun kaminto iti agbalin nga anak mi, uncle. Sa bali lang tatayag taod kan ka. Basta dumanon tayo, uncle. Ibagayo, no di na kami kayat akuyugan. Tagsapulak iti sa bali akuyugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klaim. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da ka nun ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Diyak ka mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, anya nga tatimpak pakanday di alalaki itikam sa taya. Ay, diyak ka mo Nukaan abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag ron. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat dayjay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na ta akakabsat na tagnomar ka dagijay. Saan? Panakirelasyon mo tun. Ay, mananggundaway kidi dayjay lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kabsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit dayjay lalaki. Nagswerte mo tun ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat me, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatata nga nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan manong, ay ayatak ni Loida. Kahit saan nga umdas atubang, ti age gap me. Ibagak ti agpaisokon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito iti agpaisok. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat may? Ha? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kapsat mi iti denam. Di munto nga ta pagsangitan ni manang ko. Saan to apulos manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastakan ko na. Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Ha? Saan apun na day ta manong? Pudno! Di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman nak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam, apay nga agsakit kamot ng Loida. Ay, wan nga rod. Ang banog ko la siguro da ito eh. Alang nga rod. Agina kapailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaam mo kadag iti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga rod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Loida. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Loida,
Kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na ki asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapo iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Sana kasta, siyempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakita kon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tenta diskitar iti para kadagiti anak mo ading ko. Awan nga rod master kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inig ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso maditirik na. Manipod na ki asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Imadayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pa'y la dayjay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti kaanas kaw. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Loida Manong. Asinunto nga ti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan adya asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot Manong. Ay uray pa'y. Sana mabalain. Anyat mariknam aya Manang. Ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, Fred. Ay, diyak ngamin nagpa-check up idi abroad. Ay sus, komplikasyon nga roda na. Ay, huwan nga rod. Diyak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di da ka baybayan. Nasaya tada kan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargaret mo. Ha? Apa yan ngay Manong? Da kami ti mga sikaso kun ni Manang Loida. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi kun kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasin, tadi mo istresin ti kabsat may. At addang agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Iso a pumanaw kapaylaang. Ket di mon pakibiyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle Manong. Ala, mapantang arudan. Aywan, nagpakada ka iti asawa. Nga ijay payla balay ti kabsat at ipagyanam. Wen Manong. Itang arudan. Tapno saanan nga agsublit ijay nga Eric iti balay ni Manang. Datati agnagan ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min Barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus, andadra ka masabat tayo! Apay gaya pinanawan dagmatan, Fred Raymi. Tiamok, siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay agladingit, Loida. Taamangan no makapadakas kan katikas ta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan da ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibaga no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan mo't kit di ang aman yan. Nakalaat mo't ti ipupusay dan.
Imbatid akon, akabsat na. Agyamanak, naimbagan kamit langin, Loida. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak man nun, Eric. Kat agyamanakin ka. Namin, naanos ka ang mga asikaso ta kanya. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanya. Patpatgan ka. Ket agtali na ti kinapudnok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makaden na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan kamot unay-unay, Loida. Awan pilpilyan ni Aya, ubing man wan no nataangan. Amin tayo adakarbangan na nga agayat kan paaya. Iti sabali abangir, no dakas ti gagam mo no panggap mo, dakas tumat ti maganab mo. Alaga gayam, di tanti nagpatingaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insura ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Apay nga da kayo, nanang. Nena, mailiwak ka da kayo. Nangro na dagiti apukok. Di kay mat ngamin pumasyar ijay balayon, tere. Makumikom kami nga gastawa, nanang. Wen maawatak matkit di dayta. Iso asya kun ti umay mangsarungkar ka da kayo. Nini, katagapot kayo ano, aguyag kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Tama nga numaakaran dagiti apu ko yung. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yung dagiti apu ko yung ay no kasta nga aguy-uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang. Sapay nagngina dagiti agas ita. I'm sige. Agsubli ak tulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pa'y nanang. Ay, wen gayam. Adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne, apay nga awan kwartayo. Kat napigsamat ti kita yu iti panaglakla ko yu iti barbecue. Apay, kimapo iti kita yu aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas ta nagsakitak. Oh, adto iti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yun, nanang. Awan maited ko. Tane, kas makita yung mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Adupay ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta, Di ka madanagan. Umay kayo la sa rungkaran ka dagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yun, nanang. Inala ni abalayan nyo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pa'y lang, iti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag meriendan. Tay sulat maited ko kada kayo. At dalinuto kapansit. Mapan kayo iti kusina. Tani, ado pa'y taramidak. Manaw ti ka sa pulam, kaka. Uray sa nga ribo ko malaang, kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak matinti pinsyon ko. Ay, masyanak kan kaka. Di adal na giti anak mo. Kaya nadamabalin da iti biyag. Ay,
Kasla di nakapagan-anaw. Ay, kwa. Busy da lang amin, kaka. Oray ka sa nuti ka busy da. Matalyaw da ka kumamit nga inada ah. Ay, kaka. Pasensya kan. Nga makitkitak ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapanidjibalay da, ay na di da ka pa'y malagip asarong karanan. Mabitla ang taalak ti bulbulodam. Hadto yan tigat-gatangam, balasang ko. Guys, ada lakok manan nga ugay. Ay kasta aya Juvet. Alamang nga raw gumatangak tani. Basitan tinabati nga uging ko. Kita laman nga glako kayo, nanates. Wag, takaimimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kasi kayo mga nana. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan niyo? Ikan nakitili maasupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkita. Apay, nana. Ay, umay kayo. Itugaw yung pala dito. Ay, naagyaman nak, Juvet. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan. Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabalan. Tama nga no kumaro pa iti mapasama kada kayo. Ay, ala, siyak pa ti aglako na natis. Agtugaw kay lataditan. Ay na, nagadun ti taktak mo ka po kanyak. Intulod nakpayan dito balay. Masyanak ngamin kada kayo, nana. Agmay-may sa kayo mo't ngamin dito balayo. Kuanan dagiti anak yo. Uwan nga ron. Ala, mangan ka pa dito balay sa akan to agawid, Juben. Mabitla ang tagluto Saanin? Agina na kay latanan na. Tasyak ti agluto. Ilutuan kayo. Ala, nakababain kan. Ay saanin siya kun? Ay na, basta gidda kay lang, nana. Nakapsok kay lang arodin. Nabanog kay pa naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno at pagbiag ko, barok. Di adal nga padpada dagiti anak yaw, nanates. Di da kayo ka din matulungan? Jakun mang namnama kadakwada, barok. Mabain akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano, idi na minsan ngal daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan, naimbaga kon. Agpakalain kay tumat nga glako-lako. Ikikanda kayo matitikwar tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga itid ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kayo man naglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga glaklako. Inton kwan, ibaga dagiti tao, abay-bay anda kayo nga inami. Ibabain da kamimot nga anak yun, nanang. Ha? Agtugaw kayo lang amin ijabalayo. Agtugaw ken agid dala ang ti aramida niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Naawatan niyo. Ay, maburyong nga rod kan masikuranak awan aramidan na. Isu nga aglako Naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ayang imutang kayo kanitatalando iti pinaggatang iti agas yo. Wan me na. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibainan da kami mga anak yo No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagaan nyo. Sana tila pagututangan nyo. Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo. Tani, ado mo nga ron ti paggasgastusan nyo, anak ko. Ay na, sigurado pag chichismisan da tayo manan dagiti nagatal ti dila na. Sigurado nga ipagbagada, baybayan da kayo ngay nami. Mina, ay, may stress manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan, syakton ti mang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Mano, tinutang ninanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang ka. Apay? Bayad akong takababain mo. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang ko. Kung nangamin ni nanang yaw ahulugan na. Ay saanan, bayad akong. I-full ko na bayadan.
Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak, balasang ko. Masyanak ngamin ije inayaw, iso a pinautangak. Ay, sana ka si Jay nami, tata. Di adal na kita anak nagbalin ka ta kaasin. Antoy ti sangaribo. Ipaid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga sa bali ti ugali, dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siya. Apay nga yabirbir nga sa nakmatlatan, Jubit. Ala, sumrag ka. Ay, nagyaman nak, Tess. Apay yabirbir nga sa nakunak. Apay nga ay. Pakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuyukuyog ta. Na-develop ti riknakkan kan. Anya? Ay, ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan. Kasla anak kan, Jubit. Dagijay kataupam ati armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay ayatak. Awanan ti sa balay. Sikalaan. Mangibaba inti inatama ng Mina. Ni, apay ni nanang? Wen akta na ki boyfriend matan. Kanayonan ije balay na day ja a Jovit. Jovit? Wen, naki-boyfriend day ja pemot a Jovit. Ay no, mangibabay na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot tsunday ta. Ay na, no kayat mo, mapan ka ije balay ni nanang. Takanayon ije day ja a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno nobyo yu day ja a Jovit, nanang? Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas aya no makinobyo ak. Kinapudno na. Plano min dagkasar kini Jovit. Uray simple la akasar. Tapno makapagdan na kamin. Ay na, di kay lagbain iti kasta nga raramidan yu. Anyalat sa wadag iti tataon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo akmi na. Kan barumat ni Jovit. Di mi kaya makiasawa kayo manan, nanang. Bakbakutan kayon. Nga makiasawa kayo pailaan. Di kay lagbain. Sinaan yun, Dayjay? Ala, musta? Di ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Tauray anyat mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Kilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman ak. Maladingitan aklaan. Taapay akas tiya dagiti anak ko. Di da kayat nga agragsakak. Di dak mawatan. Akasapulak met ti kaduak. Katunggal mapanak iji balay da. Kanayon da makumikom. Akas lapay kit din abogan da kuno da duma. Kasapulak idang anak ko ngam di da maipaiday ta kanyak. Itatanag sapulak iti agbalin akatakunay-nay ko. Paritandag. Hala, di ka unagladingit. Tama nga no makapadakas kan katikasta. Addaak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman akunay kan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya kung tagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka pa, Iwan. Amangan no mabannog ka manan. Ay, sige man nga ro, Jovit. Nakasingsingpot na ito alalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na taintad mo ni Jovit kanyak. Uray kaskasan o. Adan mangipatpatag kanyak. Uray saan da kun apagan ano dagiti anak ko. Adamot lalaki ang nangayat kanyak itinapod mo. Kat ni Jovit na ita. Nanang! Tere, anak. Apay
Nagduhayo man ang dayta lalaki. Iso ti katulungak nga aglakla ko iti barbecue. Sika, Jovet, Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat a para ken kwa na. Sumapol ka langit iti sa bali alukom. Saan ati inami? Terry, anya ka di. Di ka agiskandalo dito, ita nakababain ka dagiti tatao. Awan bibiyang ko nga uray mga damin nga ibagak. Tagpay sumat, adimi kayat daytoy alalaki para kada kayo. No plano yu di makiasawa. Diyan lakay ti pilyan yu. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dya lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Kano agkasar da? Day ito na Jovet, timang tawid iti daga ni Nanang. Hindi sa pagbingayan ta, awanan Wen nga ruda, naala tamot kit din titawid ta daga. Namadapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, kapagudwan tanto day jay. Wen naman siguro day dya Jovet nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Iso ngay naram na. Ay lakit di Ay no, makapasuro na kitkitaan ti lang adadwa. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Terry, Mina, ada na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Anya na Nanang. Anya ti bagayo, Nanang. Agkasar kamin ka ni Jovet. Uray basit laeng di sagana. Hay! Diyak umanugot! Uray siya! Diyak kayat nga kasar kayo iti deja lalaki. Gungundawayan na kayo lang deja tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovet. Katawan mo't mading aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo, Nanang, Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ti karbangan na itinakanagan kada kayo dagayo. Husto ti ko na ni Manang. Imbis sa pagbingayan min tong agkabsat dayjay, intunawan kayon. Saan? Tasabalin to timang tawid iti dayjay. Ay, anyan. Diyak laing pagarup nga almanan nyo pailaan ti basit na nabatbati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sabali. Da kami tirumbang amang tawid iti dayjay, Nanang. Ala, itad mo kadakwada dayjay daga. Tapno awanan ti pagsaksakit tinakam da. Anya, awan pag naadanta no pati ti balay ko kat itid kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawid tayo di balay. Tayo jayan ti pag naadanta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit ang negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paghabang ta. Asikasuan ta pa'y nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rada. Sikat ti makamo, Tess. Rombang laad na ti papananday ti adaga. Kastamot ti balay ni Nanang, Terry. Wala Manang. Uray anyat aramidan dan. Awanan din na sakit abakrang ko. Wana, di urad kasardan no kasta ti kayat da. Uray ta intedan ni Nanang ti dagana kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Uray nakasimsimple la akalaysa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon itinangisit. Sana balin. Tinapatay. Naragsak tangang padpada. Wan matkit di. Iso na laeng, tasaan adim maray dagiti anak ko iti kasarta. Di dak ngamin kaya't aparakan ka, Tess. Iso na baybayan mo. Sana nga isudat ti panunutan. Tapno di ka ma-stress. Wan ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaam mo kadagiti anak ko. Kat ulit at agyaman manan kan ka, Jobit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung nagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay ayatan ka unay, Tess. Agyaman akmat kan ka.
Tada ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kahit nakaragragsakak, tadimtang ka itibiyag ko. Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jubet. O sige, tairwar kon. Tani, paumay ka nun, tikinuntak ko ang pangiluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno may deliver ta dagiti lako ta. Iso atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan dya ilaklako ni kasinsin mo kan kasigundamano alugan. Ay kat siya man. Total, sigud mat nga amok ti agmaneho. Pautangan na ko mamanan Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Kasanungay, nagadun ti utang mo kanyak manang mina. Kasanungay ang makabayad ka. Ure alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta ko talaga ti ibagak manang. Kat nasayata tasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Ure agkabsat ta, agbayad ka. Tani, adamat pamilya. Naimbaglakan ka tagsuswerte ka iti nag-invest iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan nak. Di mo matkayat. O kitaan nak man. Inlakok amin adagak. Kat ini-invest kon iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mauawat ko iti pinulan. Nga uray jak ag trabaho. Di ka din agsubli iti trabaho, maading. Saanan, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jubet. Wala nga rod, nagdiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaud. Wala, anaan mo may tidakil na balay. Tinapatag, nadapagyanan ta. Ay, naimbaglakid din. Tainig kanda tadag iti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay. Manang mina, inlako kong tidagam kat ini-invest ko matan. Ay na, sigurado at dakkel tumanan ti tubo day jay. Juan, Terry. Pasensya kan. Ngam dakkalo na yung ti utang mo kanya. Napan amin iti agas mo. Ngam di ka matlagim imbagan. Mataya ko ni iti mabiit. Kat, kasano? Talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan. Andan sa bali a pamilyana. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito isular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Nabayagan nanang. Naibos ti sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Ngamjak matlat ta agimbag. Anyan di kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patagyo kas may sanga ina. May iliwak unayan kada kayo. Ay na anak ko. Diyaklaim pagarup akas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanandak ko mano itaak lang nga umay dito anak. Siyak tirumbang agkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumra ka anak ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasya kada kayo. Pautangan na ko ma. Tawanan na pulos ti kwartak. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartak, nanang. Anya? Tulungan na ko mananang. Nala, amumton numaminsan. Di ka basta agtalag iti asino man. Ngamen, adon dagiti manangal lilaw ita apanawen. Nanang, kat pagawanan na ko ma. Mababain ako na yan kada kayo. Kat makunkonsensya. Kapo iti trato kini kada kayo nga inak.
Sana ka nagbalin sayat nga anak ka na kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo itiday di kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo. Kabailan ti anak, ti mangikulasay iti inana. Ngam din tumaaramid ti ina, ti mangikulasay iti anak na. No addaman dagiti ina amang talikod iti anak na, manmanulaan dayta. Bueno gagayam di tan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorato pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa.